Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Ket ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Biag! Ay nalakay, talagang apalak ni Rose. Agasam, adaman na nagpintas nga aritos na. Sigagit dimet. Nuan niya laditan ti apalam bakit? Wan tasyak kat awan alahas ko. San nga importante day tayo tibiyag tayo? Nang runa kada tayo anak kurapay. Tinapatag. Saan tayo ngagbisin? Kayat ko ti agtrabaho. Tapno maadda anak mat iti alahas. Anya? Ay, unay kan ayaminda. No agtrabaho ka. Kasanon dagiti anak ta? Asino nga iti mga iwan kadakwada? Di mangalata iti katulong. Anya? Ay, unay kan? Italak mo iti katulong dagiti anak mo? Agtrabaho ak nga road. Saan? Bayan, tayo gatangan kanto iti singsing kan aritos mo. Ti kayat ko, tay kasla alahas ni Rose Ala, bayam, tayo gatangan kanto. Kita mo, ada palda ka nagpintas. Kan ada pa'y sandali ko ang inginahan. Agasam. 800 pesos ti pinanggatang ko. Ay na, no siya. Jak maiturad ti agsandal iti agbalor iti 800. Dito yung matpaldag. 300 ti balor na. Nanginaunay dayta para kanyak. Igatang kulangan iti kawas dagiti anak ko. Anya? Ay na, minda. Gumatang kamot iti kawis mo, anapintas Pasig nga kukupas kan nadadait dagiti kawis mo. Sana bali. Tadamot iduldulin ko ang napinta sa kawas. Usarek no kasta rumar kami. No in ka magpasyar. Iso nga iso? Awan ngamin kwartami nga igatang ko. Takasano? Awan mo trabaho. Nila ang lakay ko timang manggad. Adamot ngamin anak ko ngas asikaswag. Oo, kitsak ngay. Adamat anak ko Day talaang taninanang ko ti mga aywan katakwada. Naimbag ka pa'y tadananang mo. Hanggang siyak, nabayagan apim musay. Oo, di mangala ka iti katulong mo. Awan nga rod ti maitangdan ko. Iso nga rod nga agtrabaho ka tapno ada maitangdan mo. Saan kayat nilakay ko? Iso agan anos ka nga rod ano kasta. Di mo pa'y mapadasan ti agkawas iti napintas. Kan agsapatos iti nabalor. Sige Rose, inakon naibayag tamutan tinagsarsarita. Amangan noong tanak nilakay ko, tanaybayagak diti balayo. Umay kulabuludan tay dakkel abatsyam. Ay, kasi kamot minda. Ba't laang? Di ka pa'y makagatang. Gumatangak to, inton agsweldo nilakay ko. Ala, inkalat taalaan tay batsak di ta paglalabaan. Ay, sige. Agyaman na ka, Masairak iti imbagan ni Rose, lakay. Kasla pananguyaw kanyak, ti kasyang imbagana. Kastala tibiyag, bakit? Ti tao, masaktan mat. Dumteng lata ti pan nakasair iti biyag tayo. Kastala tibiyag, bakit? Anyamat tan ti kastoy abiyag tayo. Di mo pa basulan ti biyag Kaskalakan ni pare Romel. Awan lakit, sangkay bagana ti. Apaya kastoy ti biyag. Awan pa'y maibulbulsa, kunkunana. Tapod numot. Ay na, kastala nga ron ti biyag. Tasaan nga agpapada ti kabibiyag ti tao. Adda na kurapay, adda matbak nang. Ay, lakay. Dahil lang amin apal mo ti aga daw bakit. Lakay. Kastay na kunakon. Ti importante, saan tayo nga agbisin kadagiti anak ta. Mapaadal ta ida na imbag. Sa bagay. Maawatak matkit di, lakay. Iswadi kan umapal ka ni Rose. Ta ni Rose, imado ti kwartada. Kastala ti biyag. Numaminsan,
Tinakurapay, bumaknang. Tibaknang, agbalin mo't anak kurapay. Kastala ti biyag, bakit? Dahit ati madlaw ko kada pare, Greg. Mayat mo't tan ti biyag da ita. Ay kat sikan na ti agsusweldo iti dakkel, pare. Ay, un nga rod. Ti ko na ni pare Greg, adda ka nun negosyo da iti syudad. Un, kasta mo ti damag ka. Iso asaan tayo na mas dao, pare, no apay ang nagarbuitan ti panagbiagda. Un na? Kastala ti biagmet, pare. Un, pare. Talaga, kastala ti biyag ako nada. Da kami, ay na. Rigat la ti adda, kada kami. Bastag salukag ka, pare. Ganti napatag, saan tayong agbisin? Sa bagay ah. Nadala ko mapagpuunan ta di ag negosyo tamat. Anya ko mga negosyo pare. Urayan niya ditan basta negosyo. Awan mo't nga rod. Sakit, saan pa diretso ti trabaho ta. Tamakyal alawagi talaan. Dayta nga road. Ay, aganos talatan ah. Takas talat ti biyag. Oh, Rose! Nakasukat ka, Mat? Ay na! Nagpintas kan iti dayta suot mo? Adda parti adar ayak. Di talaang ili. Sige ya. Bye-bye. Sige! Ay, naimbag pa ni Rose. Nurumwar, kaslabak nang talaga. Kundi shoulder bag, kundi high heel. Sakat, nagpintas ti blouse kan paldana. Agtiterno pa'y. Angam siyak, jak pa'y mapadasan ti agsuot iti terno. Lakay, inak ijay ili, inak makitsenda, ken agwagwagak man iti bado. Ah, Mangkitak man iti napintas a palda, wano bestida. o sige, makaamu ka. Itad kumutkan ka ti swildok ita alawas. Iso makaamu kan. Tinaskan. Gatangam dagiti masapsapol tayo iti kusina. Wan, amok dayta. Amangan mo't no igatang mo amin iti wagwag. Ay, Ah. narigatan. Saan tayo ang malamot day tawagwag? Bakit? Si kamot, nagalas ti saritam. Kutun, Mike. Wan, lakay. May salaang mat apalda, wano bestida ti gatangak. Di ka madanagan. Amok nga men, nga apalam ni Rose. Ta nagpipintas dagiti kawus na. Iso ako nak, nga mga no igatang mo amin iti wagwag, ta nataggedak. Saan mo't May salaang apalda. Sige, tay nakagdigos, tagpaili akon. Minda, maawis kayo ita iti balay. Kasangay nga mindya buridak mi. Ay, kasta ka de. Wan, umay kayo amin asa nga pamilya Okay lang, taado mo ti makan. O sige, no day tati kunam. Umay kayon to amin. Ta talaga nga agranak kayo ijay amangan. Ay na, agyaman kami, Rose. Wow, Pedro! Nagadoa talaga ti makan. Kompleto. Na, buwan nga raw, bakit? Ada salad, spaghetti, cake, lechon na baboy, lechon na manok. Ganda dumapay. Ay na. Lumakan, bakit? Ay, Sige, makan kayon amin da. Nakatakdar kayo matlatan ditoy. Yalaan yun na iti anak yu iti kananda. When Rose! Pare, talaga ang nagaduti sa ganada niya. Nga raw. Kaslamot talbon niya. Wan nga rod. Alakit, mangantamot din ah. Ay katwan umay kan. Giddan ta ang mga ala iti kanon ta. Jakpay amon no anya ti una kapidutan. Pidutan ta amin ah. Oh, at iti pinungon ko ayawi jo, minda. Ada pa with me? Man, ado ngamin tinapda. Di may makan amin. Gana o makamin. Kasta ka de? Saan lang mat ada kayo ti inika? Uray dagiti daduma adi maray. Ay, agyamanak no kasta Oh, awata mo to'y sopot nga igam ko.
Naktangan ako. Agyaman ak nga rod no kasta, Rose. Imbes nga ipakan mi iti aso, alain yun tasayang man. Naglastog itan nga agsarsarita ni Rose. Lakay. Apay, Agasem, kunanakit din nga imbes nga ipakanda kano iti aso. Alaan tayo laangan. kastala tibiyag Baknang dangarod. Kaslamutan kayarigan tayo ti aso no kasta. Saan man aday tati panunutan? Inton kwan, ipakan kon iti aso dagiti inted na. Ay, sana. Grasya day ta. Kan may sa. Nadalos mo tamakan. When Saan, bakit? Sayang dagiti makan. Kanan tayo ta sayang mahit. lakay. Saan asayangan ti makan? Nang runa no sana na banglas. Ay, kanan tayo Isupay nga ibusog tayo. Grasya day tan. Wenen Bayam latan, no niya ti panagsasao ni Rose. Gagangay day tan kan kuana, taado ti kwartada. Lakay samsam, naamam ka din ti damag. Damag. Apay, agkalaysa ka na ya. Anya kalay samot ngay bagbagam. Agkabaw kan sakit day. Sanak nga gabaw. Sika ati kabaw. Ti kunak, naamam ka din ti damag. May papad nga rod iti anya. Apay, agkalaysa kan. Na, taulitan na. Minak man langan. Ala, mutuin tay ginatang ko nga sa'yo. Aw, adaw. Inak man langan. Na. Ay, lakay samsaw. Tibayag day tasin ngay. Inted ko na. Kat no'y nalamitayan. Ayawan hinted mo. Mutaw. Wando saan ilistak day tan. Inted ko itayan ko nakmag. Ay, salbag ka mata bakit purita. Agkabaw ka talaga. Na. Ay, kabaw talaga. Inted na kanukat awan man. Ilistak man laangan. Tabayadan to ti anak na. Nana Purita, gumatangak man iti asukar. Ato iti kwartak. Jay half kilo laang Ay, Minda. Nadamag mo ka dain. Ha? Ti anya nana? Ay, ni Rose kun ti asawa na. Nakabalod da itan. Ha? Ne, apay? Kasta ti ko na ni Mari Angelina nga ina ni Rose. Anya? Apay nga ta nana? Ay na, aglakla ko dagayam iti maiparit nga agas. Druga! Anya? Aywan, Minda. Kasta ti kunatay pulis ngay mawag. At dadaitan iti pagbaludan. Anya? Ay, kasano itaan dagito'y anak da. Tagpadadamutan na nakabalod. No kasta? Illegal gayam ti trabaho da? Kanayon ko ida abagbagaan. Hanggang diidak impangag. Kanayon ko nga ibagbaga. Ana saysaya at tay awanan ngam ti addaan. Asaan anasaya at tinagtaudan na. Ay, anyan ni Rose. Apalak lakit din. Tagayam, dakas mo ti pagtataudan ti kwartana. Wen, bakit? Nasaysaya at tay awanan, ngem ti addaan, asaan anasaya at tinagtaudan na. Wen lakay. Ay na, inapapalak ni Minda. Ta nagpipintas ti arwaten na. Tagayam, dakas mo tinagtaudan na. Ay, talaga ati dakas, agpulong. Kasta ti biyag, bakit? Iswada tayo. Agan anos tayo latay, ti kastoy kasasad tayo. Nakurapay tayo man. Ngem awan ti dakas nga ramin tayo. Wen, lakay. Ni Rose ka ni Greg. Nakabalod na.
Gapo, tadakas ti aramid na. Kastala ti biyag Tidakas, agpulong tumot laeng. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Nasaysaya at tay awanan, ngem tay addaan asaan anasaya at tinagtaudan na. Tampok ditoy, programa tayo. Kasta ti biyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay, ken iti direksyon Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kasta ti biyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.